Hvala predsednice, dame i gospodo narodni poslanici. Postavljam pitanje gospođi Zagorki Dolovac, to je više pitanja, jer nam na mnoga pitanja dugo brojne odgovore. To je da li ona ima neki dug prema Savezu za Srbiju, odnosno prema Draganu Đilasu, pa na brojne afere koje se pojavljuju prethodnih meseci i o Đilasu i o njegovim nedelima i o Bastaću, njegovim prijateljima, kumovima, saradnicima, ona ćuti. Gospođa Dolovac, odnosno tužilaštvo, se ni o čemu od tih afera nije oglasilo, nikakav odgovor nismo dobili, niko nije na to reagovao. Koliko će još da traje ćutanje na napade na predsednika Republike Aleksandra Vučića, na brojne laži koje se iznose o njemu, njegovoj porodici, na brojne laži koje se iznose svakog dana i napade na ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića, njegovog oca Branka Stefanovića? Da li će i kada za sve te laži odgovarati jednom neko u Srbiji? Da li će za iznešene laži o ministru Stefanoviću i predsedniku Vučiću odgovarati Dragan Đilas, Marinika Čobanu, Boško Obradović i ostali hohštapleri? Šta će biti na kraju krajeva sa slučajem Marka Bastaća? Ne želim da se sve završi na tome da nekoliko njegovih saradnika bude privedeno, saslušano, zadržani eventualno 48 sati u pritvoru i pušteni kući i nikom ništa. Javnost u Srbiji i građani Beograda, Starog grada, Srbije žele da vide rezultat. Taj rezultat moraju da budu optužnice, taj rezultat mora da bude procesuiranje onih ljudi koji su krali opštinu Stari grad, onih ljudi koji su zadužili i zavili u crno Beograd, onih ljudi koji su zadužili Srbiju, koji su upropastili Srbiju, onih ljudi koji su u gotovo svemu što su radili u Srbiji uzeli milione evra građana Srbije. Takođe, zbog čega toliki napadi idu ka Ministarstvu unutrašnjih poslova, policiji i Nebojši Stefanoviću? Zašto kad god se sa naše strane podseti na neku aferu i na lopovluk Dragana Đilasa, usledi neka nova konferencija Saveza za Srbiju, Marinike Čobanu, Boška Obradovića i sličnih? Upravo zbog toga što je veliki strah u njihovim redovima od onoga šta se može sve otkriti ukoliko ti slučajevi budu procesuirani, ukoliko završe na sudu. Pa kako bi se skrenula pažnja javnosti sa lopovluka i sa svih onih afera o kojima smo brojni puta govorili, ja i moje kolege u Skupštini Republike Srbije, onda je potrebno satanizovati maksimalno i Nebojšu Stefanovića i Aleksandra Vučića, kako bi se zaboravilo na sve one rezultate koji su postignuti, kako bi se zaboravilo na rekordne zaplene narkotika u Republici Srbiji, kako bi se zaboravilo na bezbroj izuzetnih i uspešnih akcija Ministarstva unutrašnjih poslova, gde su pohapšeni brojni kriminalci, brojni lopovi. A podsetiću vas, u Srbiji više nemate, kao u vreme vlasti Demokratske stranke i Dragana Đilasa, ni jednu jaču organizovanu kriminalnu grupu. To je rezultat Ministarstva unutrašnjih poslova i rada Nebojše Stefanovića, ali i Aleksandra Vučića kao predsednika i Srpske napredne stranke i predsednika Republike Srbije. Zbog čega se toliko plaše policije? Pa ako su vam ruke čiste, nemate razloga ni da odbijete poligraf, ni da se plašite toga šta će policija raditi, niti da li će se tužilaštvo oglasiti. A vi svakog dana imate napade na policiju. Treba ispitati i za kraj sve veze Boška Obradovića sa stranim obaveštajnim službama, pogotovo sa obaveštajnim službama iz Hrvatske, Bugarske i eventualno nekih drugih država. A podsjetiću vas na njegove kontakte sa bugarskom partijom Ataka, izrazito profašističkom, koja ima i određene teritorijalne aspiracije prema našoj Republici. Podsjetiću vas na njegove veze sa ustašom Pernarom. Podsjetiću vas takođe i na ono što je taj lažni uzbunjivač Aleksandar Obradović radio, informacije koje je dostavljao o proizvodnji naoružanja iz fabrike Krušik, i to je, slučajno radio baš sa bugarskim novinarima, odnosno saradnicima bugarskih obaveštajnih službi. To su sve vrlo interesantne stvari, a samo Zagorki Dolovac te stvari nisu bile interesantne u prethodnom periodu. Verujem da će pritisak koji mi svi zajedno kao javnost Srbije moramo da izvršimo ovih dana i nedelje i meseci narednih dovesti konačno do tog rezultata da se tužilaštvo oglasi i da počne da radi svoj posao, a ne da vraća dugove Draganu Đilasu i ostalim kriminalcima u Srbiji. Hvala.